Hallelujah. uJesu Kristu inkosi. Sabingelele egameni likaJesu. Simile lapha sizomemezela ngoJesu. Inkosi yethu ephilayo egameni likaJesu. Sizofuselela abantu ngoJesu. Ukuthi abalungise impilo zabo besaphila kulomhlaba. Babuyisane noNkulunkulu ngoJesu Kristu. Hallelujah. Sanibingelele egameni likaJesu. uJesu mkhumbule nakule ndawo uyanthanda abantu. Bonke abantu abalalele sime lapha ngothando lwaNkulunkulu phezu kwempilo zenu bantu. Egameni likaJesu. Ngiyabingelela omama, obaba, omkhulu, ogogo, osisi, obhuti, nabantwana abancane egameni likaJesu. Sizofuzelela abantu ngoJesu Kristu inkosi ethu ephilayo. Sibatshela abantu zabalungisa impilo zabo ngoba uJesu uyabuya. Uzola nje ibandla lakhe. Akafuni na ulisale. Akafuni uhambe emhlabeni maselanda impilo yakho. Akafuni yolahle esokweni. Kodwa ufuna ukuthi nawe usindiswe. Wazana negama lakhe uJesu. Ngoba uthi John 14 verse 6. uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila. Akekho ebasasezulwini ngaphandle kwami. Okusho ukuthi mafuna ukuhamba lomhlaba uyangena ekhaya ezulwini uyamdinga uJesu ukuthi umamukele usaphila kulomhlaba. Ngoba ikhaya insindisa ngamunye. uJesu phethe iBhayibheli ungumlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Umibona impilo yakhe ngasaphumeleli, ubona impilo yakhe ngasenutho, uqabele noNkulunkulu, uthi unamabhadi, unamaswa, unabumnyama, udinga nje uJesu ukhaya. Uzongena empilweni yakho. Abese noJesu ekhulula nawe. Nami ngimile nje lapha. Kumfana sesemusha. Ohawukela uJesu lenyilanga. Angizange ngizale ngisindisiwe. Angizange ngizale ekhaya elikholwayo cha. Kodwa ngazalelwa esonweni nami. Nami ngakhula kumfana ngithi ngidla ubusha bami Nkosi yami. Ngangena emadrasini. Bengubhema ugwayi insamba ngibhema. Ngihluleka ukuyeka lento. Nami ngaqala kancane. Nabangani bami sikhoshisa. Sithi siyasijabulisa. Kanti uzongena esonweni esikhulu nesikhulu. Mangazi ngizophuma kanjani. Kwakunzima empilweni yami. Ngakhona isono sama-drugs. Lesono sama-drugs. Abantu abaningi namhlanje bafana baphelile. Bahlala etradini sebeshiya emakhaya abo. Bayatshontsha emakhaya abo. Abazali bayakhala ngenxa yesono sama-drugs. Beba izinto emakhaya bayodayisa befuna ukuthenga nje ama-drugs. Bayithatha iTV ya-12,000 iTV kodwa beyodayisa ngo-500 iTV ya-12,000 ngenxa nje yama-drugs. Namama beke lapho. Angizange ngisale sengishumana ivangeli laNkulunkulu. Kodwa uJesu wayisiza impilo yami nami. Ngazama 4 years ukuyela nabangani bami insango. Sihluleka. Kodwa uJesu mina wangisiza. Bengiphuza nami utshwala. Ngaza konke okubi phambi kaNkulunkulu. Ngisoni. Kodwa wafika uJesu azongihawukela. Wasekhulula impilo yami. Bengiyayazi indaba yokugijima namantombazane ngeza bufebe ngilana ngashadanga ngiyayazi leyo mpilo ngilana namantombazane anama HIV kodwa uJesu wangiphilisa nophilayo uJesu wayikhulula impilo yami sengizibona ngelutho ngisebenza imali ngayiboni kodwa wafika uJesu empilweni yami wasengikhulula noJesu usuku olulodwa. Ngizame for 4 years ukuyenda ukuhluleka. Kodwa ngazama uJesu inkosi nomsizi empilo zethu.
nami uJesu mangamfuni, nami uJesu bengimbiza ngomJuda, ngimbiza ngomlungu, emtshontshile uSathane. Kodwa nathi uJesu engikhululile ebukhuleni basono, ngambona ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo zethu. Angisho uJesu mina umkhonza ubuqhubeka enkonzweni nesono. Ngisho mina uJesu uzongena kuwe ngaphakathi ayiguqula impilo yakho ngempela, ukhululeke noma ukhulule izifo uphilise noJesu mahala ha. Shumela uJesu mahala wakho kusamali. Asumela uJesu kuthi abantu. Sumeza uJesu elithi iBhayibheli ngoba samngenisela ngesihle nathi asiphe ngesihle. Size lapha sifakaza ngoJesu ngoba nomhlabeleli aqale la usisi ethi mawukhona Jesu kumnyama. You know empilweni yakho mawuno Jesu angeke uzohambe bumnyameni, uhambe bumnyameni nje, uhambe isangoma, uhambe inyanga zithi hayi unefela imnyama, kuthi ke kuJesu ukhanya. Uzosambisa ngoma leyo zicuthe ziqede imali yakho yonke phu sizonje kodwa ungasizakali. Kodwa na uJesu osokhuluma mahala ha, akafuni nje isenti lakho, ufuna nje impilo yakho, angene enhliziyweni yakho abese kunika ukukhanya noJesu. Bese yafuneka impilo yakho yaphambili, bese nyalo philo phakathi noJesu. Noma uthi uyagula ama-HIV ayaphila kuJesu, cancer unoshukela uyaphila. Awukhona kodwa umfila uJesu, zonke izifo ziyaguqa kuJesu. Namuhla sona wangitshontsha wanganisa namantombazane anama-HIV, kodwa uJesu wangiphilisa. Angiphili ngaphilisi, angiye esibhedlela, angikodokotela, ngiphila ngoJesu namahla. Silethe noJesu ophilayo kule ndawo. Sebamshubeka kabuhlungu uJesu, bamqhela bakhuluma into engayi, kodwa sibe lapha soshoma uJesu simaziyo wayisifile impilo yethu. Hayi uJesu uzofukhuluma ngayo enkonzweni, kodwa phuma enkonzweni uyoba nenhliziyo embi, uyoba nomona, uzonda abantu yathakatha, ukasha ngesonto. Sikhuluma ngoJesu ophilayo osongena ngaphakathi, aguqule ngaphakathi nangaphandle, akuphilise noJesu owasifela. Asikane sina uNkulunkulu mayekhona uJesu ehamba umnyameni, abanambe bumnyameni nje abayilungela inotho ingoba uJesu akekho. Bengithi sinyalayize egameni likaJesu. La uJesu mahala uyalithanda nani, akafuni yolahla. uJesu bamamkela, uyakhulula nomhlaba usaphila nomhlaba. Nangale kwethuna futhi abesekukhulula ekulahlweni esogweni ayongenisa ekhaya ezulwini, ngoba uJesu wazofa esiphambanweni ebona mina nawe singenawo amandla okunqoba isono. uJesu unika amandla okunqoba isono esesikubambile imini nobusuku. Awukhona usiyeka, uyasibona uyazilimaza ngalesi isono esidlayo, awunawo amandla usiyeka. Nanka amandla okuyeka isono kuJesu. Let's see what John chapter 8. John chapter 8 verse 12. It's a Bible shows ukukhanya kwezwe. Uthi verse 12. Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi, mina ngikukhanya kwezwe, ongilandelayo akasoze ahambe ebumnyameni kodwa oba nokukhanya kokuphila. Amen. Ayesibongisi baba egameni laJesu siyabongisa khona namhlanje sathobeka phansi kwesandla sakho lentambama khuluma ngale empilweni zethu nasempilweni zabantu abakho bonke abalaleli abantu egameni laJesu sizomangalisa abagula abaphile basinde. Ngokuzwe nje lelizwi uNkulunkulu shumela le ndawo ukuthi umuntu akazophila ngesikho sodwa kodwa ngamazwi aphuma emlomeni kaNkosi uJesu. Namanje sinikela kuwe Nkosi lenkonzo egameni lasegazini likaJesu Kristu, inkosi ethu ephila uJesu Kristu inkosi uzephathela phakathi. Amen. Lithi iBhayibheli la uJesu into ayinhle uNkulunkulu owadala mina nawe
wadala wonke lomhlaba wamina nosiphila namhlanje uvukile ukhona udayisa ukhona uthenga ukhona emsebenzini umusa ngalo Jesu owafa wavuka umuntu uqobo lakhe eselizana zethu ngoba simelana sinangomusa wakhe baningi abantu baphelile abalibonanga losuku kodwa mina nawe sigcina uNkulunkulu ngoba ngafuna ethi umuntu aphuphe ufuna bonke abantu basindise bafinyelele ekulazini iqiniso namhlanje nango Jesu esomshumela le ndawo athi verse 12 ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi mina ngikukhanye wezwe ongilandelayo kasoza hamba ebumnyameni kodwa woba nokukhanya nokuphila uJesu la ayinkosi yami siyabonga Nkosi uJesu zonke namandla kangaka uJesu umuntu ozolandela yena engalandeli inkonzo engalandeli isonto engalandeli abafundisi engalandeli abantu kodwa elandela uJesu uthi uzoba nokukhanya empilweni yakhe uzoba nokukhanya elandela uJesu kulesi sikhathi abantu bahambe bomnyameni betshela bahambe ekhayeni lithi iBhayibheli khona indlela ebuka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo indlela zokufa kodwa nangu uJesu namhlanje oyindlela neqiniso nokuphila ozokusa abantu asezweni bese uNkulunkulu akuthathele izono zakho uma umamukela noJesu empilweni yakho abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngoba iBhayibheli amandla uJesu uzoba nokukhanya empilweni yakhe ngoba uJesu ukhanya kwezwe omlandelayo akasoze ahambe ebumnyameni kodwa uzoba nokukhanya uzoba nokukhanya nokuphila Wantoba noJesu wamamukela empilweni yakho uzoletha light in your life ube nokukhanya empilweni yakho masinokukhanya bese uba nokuphila uphila kuzo zonke inkinga zakho kuzo zonke izifo zakho kuyo yonke ihlobo lesono esigqilasile namhlanje uJesu kuphela okhuluma naye namhlanje nangu uJesu akekho umunye emhlabeni okuyesisola phandle kwaJesu akekho umunye uJesu kuphela noma ungazama yonke into emhlabeni ukuthi izokusiza nezikusize kule lokuyabulala kodwa ukhona uJesu ozothi mawunikela impilo yakho kuye abese yakuthatha akuthintithe noma useselemase kanjani impilo yakho wadestroya uzuzibona ungelutho usinikela impilo yakho ekudleni isono mawuza kuJesu uzokwamukela ayaza kulahle ngaphandle uthi wozani naso sibofu sinjani izono zenu mina Jehova ngizomhlanza ngihlambulule kuwo konke ukugcola kwenu uJesu kuphela negazi lakhe ongahlanza izono zakho abese kuyekisa isono asishimela uJesu ozomngamboza mamukela bese uqhubeka nesono futhi umkhonza noJesu uyakhululana ngempela uyakhululana noJesu lendlela ohamba ngayo ibuke kayinhle emehlweni akho kodwa isiphetho sayo indlela sokufa abaningi namhlanje baqala indlela yabangani abadala batshontsha bese uSathane bafundisa impilo yamadrugs baqala babhema abantu ngoba batshontsha uSathane elithi iBhayibheli eJohn 10 verse 10 isele uSathane kalisi kuwokweba nokubulala nokubhubhisa uSathane emhlabeni uzokuba
kabi impilo zabantu abaseuza zonke lesizono zamadrugs utshwala zobufebe benza isesi out of marriage zonke lesizono zokuthakatha zokubulalana zonke lesizono bafa uSathane batshontshile ngoba ufuna ukubulala impilo zabo bese babhubhisa kodwa iBhayibheli lithi uJesu mina ngizile ukuthi babe nako ukuphila babe nako ukuqiqima uJesu ukuphila bese yaqiqima impilo yakho abese kukhulula nawe uyazi lempilo ophilayo ayithokozisi nawe usuxakekile masuyishile beyidlayo masuwethu yasola uthi wangenelani kulesi silimo naku uJesu kuphela ongakukhulula ngoba kwafika ukufa usabambekile sonweni kale kothina kuphenduka ungena ekhaya ezulwini angena noma ngawubani ngena abantu abamukela uJesu waba inkosi nomsindisi wempilo zabo ngoba ngisho ukuthi nami akuzikela izono zami ngeza kuJesu nazo izono zami wasengisiza lo Jesu wangikhulula entweni bengigcinaze kakhulu impela amadrugs bengibambile impela amadrugs kodwa uJesu wangikhulula wasebapha nje lokhalo lami wakhipha lempando ohlala namantombazana abantu ithi ngiyawathanda ngifuna imvumba yawo ngenza isono sobufebe leli gama siyalibiza ukuthi ubufebe ngoba iBhayibheli libiza ngo kodwa sekhona bokuqala chapter 6 verse 9 ngoba maphethe ayibona ubufebe ngeke ulibize ligama lababa lashisa abantu bafuna ucompromise bathi umjolo nani kodwa uNkulunkulu ulibiza ngo ngoba babhubhisile abantu abaningi lesisono sambulala abaningi bazama umshado lesisono kanti umshado wangempela uthola kuJesu umfana ntombazana uzoza wakushele athi uyakuthanda athi nomshado hayi ngoba ekuthanda ufuna umzimba wakho walala nawe uzokulaqaza awufuna abangcwele kunawe ngoba wathi umfana uyakuthanda bezokulobola ngoba lokala umfana othi umntombakho washiya kulaqaza wayakabanye ngoba bengakuthandi vele befuna umzimba wakho ubani ozokusiza umuntu wesifazane kulabafana abagogala kajane abagcotshwa uSathane ababulala impilo zamantombazane bawazalise bashiye nengane bengondli waza kuJesu ozokusiza umuntu wesifazane nomzimba kaNkulunkulu ohlala ngawo wambe ufuna amatanga akho wambonela konke abafana behlala ngawe besitshena ngawe mina ngiyayazi leyo mpilo yokuhlala ngamantombazane abafana bengeza kuwentombazane uwedwa kana wokuqala kushelelele nawe mase kuzile tshela omunye uthi loya sengale naye hamba nawe uyomuzwa ahambe noma ezokushelelele nawe nomunye futhi ashiye adlule tshela omunye eze nawe kushela bese lala nawe mase beqedile sokubiza ngoNondindwa babiza yonke lento umfana uthanda ngempela umuntu wesifazane uzokulobola ashade akhiphe inkomo unothando ke loya kodwa nofuna umzimba wakho nje akuthemisa abiza endoni yamanzi akubiza inkosi yakho akuthemisa izulu nomhlaba athi uzokuthenela ibhanoyi engana nalo nje ibhayisikili leli ufuna imali ufuna nje lento encane masayishile kodwa uqeda nyaka lakho bese yakashela afuna abangcwele umuntu esifazane banela kuJesu uyathanda noJesu lazi umuntu osebekumoshile ufuna ngane engakanani uthi uJesu uyabuyisa ubusha bakho uyise njengokhosi noma usubona kangakanani uzongithathela noJesu abese aguqula abozwe nengane zakho akukuphila okunaphakade akunisitowe noJesu lathi azange sesilungile kuJesu seza singabaningi amantombazane edlala nathi siqeda nyama amantombazane Nkosi yami kodwa uJesu sesisiza akekho umunye wangisiza mina uJesu nami umuntu esifana uzosiza uJesu ngoba fana balala nawe uyazi na uprevent wahoshula izisu wakhipha ingane ngeke abafana bafike bathi basukuthimba sebekumithisiwe
bese bethetha hayi lengane ngiyazi basethi isinqumo sawuthi hayi yayikhipha lengane ngiyacela ukuthetha leso sonto simile sosono simile emkhathini ngiyaqonda phambili impilo kuzovaleka ngoba lengane yakumangalela usuku nosuku athi Nkosi wangikhipha mawami wangikhipha ngoba ukhosholisa isisono phambi kaNkulunkulu uJesu phela uzokusiza leso sono ngoba lengane izokhala inyenyeze endlebeni yakho ivele ungayi phambili kodwa mawuza kuJesu uzobe sekuthethelela zonke lesingane okhushulile ahlanza aphelise ngesekhaya izulwini bese seyaso sesiqala izophezulu impilo yakho nangu uJesu ongikhala bafethu balekela kuJesu maningi amantombazana athuthana nawo la ngaphandle azokuthutha iqede nginya imali yakho bana uJesu mfethu impilo yamantombazane ayisize intombazana mayithanda icela uNkulunkulu uzokunika bese yakunika nemali ukuthi uyilobole unkosikazi wakho awabusha namantombazana omfana repent ngoba lesisono sisimile emkhathini uzokumangalisa uSathane aphose esogweni bafowethu balekela kuJesu akhona amantombazane asesegijimile alala nabafana amanye desa ngomzimba wabo athola ama-HIV azokuthelela ukani ugule waza kuJesu noma usugulile ama-HIV mawuza kuJesu azokuthethelela bese yakulapha lo Jesu wasali kuJesu izothola ukhanya nokuphila masinikela kuJesu balokhaya nokuphila kwabantu masamba kulomhlaba ngicela ukutshela mawashana igama likaJesu noma uthembe ngale kwethuna ngeke ikhona ukunika ukuphila okuphakathi ngale kwethuna nama bazali bamanginika amathimba semhlabeni bathi mangabe emhlabeni uzohlathela ngikushula ngegazi lembuzi kwathi manje lento isebenza phambi kaNkulunkulu igazi laJesu kuphela ehlazweni zomuntu kwathi ngizinikele kuJesu wasengithela izono zami lezi abazali bami ababengikhulu sengiyeke nongaba leyo abazali behluleka bazama yonke into bahluleka kodwa uJesu ufongkhulu yangisindisa wonke amathemba asemhlabeni ayaphela uma umuntu esefika ifica ukufa kodwa ithemba elimile lilodwa lenguJesu Kristu namhlanje nanguJesu uyakuthanda nawe akafuni olahle yanafu ukhathele yasinda uJesu lapha kuMateyu chapter 11 verse 28 zanini kimi nonke enikhathele lisindwayo mina zakuniphumuza impumuzo sithola kuJesu kuphela ayikho enye impumuzo kuJesu uyena kuphela zompumuzo uJesu nama umpumuzo uJesu namhlanje ngifree angina stress umuntu akhontombazana noyinyokhela la ukuthi ngiyenza yonke into ayiphethayo yazi manje uJesu ngeke uhlushe abafana labantu bekulandele njengempukane baza uJesu kufaka inkasimulo yakhe akubiyele akukhiphe lempande konisayo sebedlale kakhulu abafana nabo mfana udlala kakhulu namantombazana oza kuJesu amadrasa akubambile oza kuJesu asakhona ukutshwala oza kuJesu namhlanje sogugile ukhehle edala sasemncane ngoba utshwala buyabulala uyaphuphisa absizi into injabulo yasemhlabeni yabulala khona indlela ebuka inhle emehleni omuntu kodwa isiphetho sandlela zokufa nangu uJesu uyakuthanda sesizokhuleka uyakuthanda uJesu ngoba ngale kwethuna abantu akungeni noma ngubani ekhaya ezulwini khona abangeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu mbethanda kanjani bathi uzinikela kuJesu nangomunye owabo owayengeka lidle ifa lombuso kaNkulunkulu ngenxa yezono ebengizenze kodwa ngizinikela kuJesu sengithethelela wasengikhulula kuzo wasenginika ukuphila okuphakathi mafuna lapha abazikhona iqondo bokuqala chapter 6 verse 9 abangeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu yabasho kodwa uJesu ready uthi noma thuna zibona uwe obalawo nawe lawe uyangena mawuzinikela kuJesu bese kuthethela izono zakho bese akuhlanza nawe bese yakwenza ulungele ukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu kodwa bokuqala chapter 6 verse 9 uthi kepha kanazini ukuthi abangalungile abayikulidla
ifa lombuso kaNkulunkulu na lithi iBhayibheli abantu abangalwile nomhlaba bafika usuku lokufa ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Umuntu ulungisa uJesu igazi lakhe uthi mafika la kuJesu uyahlanza igazi lakhe ezoneni zakho akulungise ube ngcwele phambi kaNkulunkulu angabi ukuletha kubela izono zakho asho yonke into eqilazile uJesu bese kuphila phakathi. Ithi maqhubeka iBhayibheli baba abangeke bezibalishe fana umbuso kaNkulunkulu ngifunda iBhayibheli ngo lizozishona lona hayi mina mawona la iBhayibheli yakhe xa ufuna ufunde lizwe konke bokuqala kasisi verse 9 ithi abangalungile abayangulishwe fana umbuso kaNkulunkulu. Ithi maqhubeka ningadukiswa lithi iBhayibheli laba abazobalwa bengasidukisi uthi kanjani nasi ifebe qala ngefebe la ithi ningadukisa nasi ifebe ukwenza isex out of marriage ungashadanga isono phambi kaNkulunkulu nabakhonza izithombe lento ayithembile izofaka izingasona uJesu izithombe phambi kobuso bakho nasiphingi uthi ushadile emakhopheni umuntu oshadile uyamchithela. That is a sin in front of God. Ungenza ngalidla ifana umbuso kaNkulunkulu kodwa mawuphela uthi uzokuthethelela. Ithi maqhubeka nasi ihlobonge abantu abahlobongayo mawa inkosi yami mawuthi ukipitile nje inkosi yami amasiphenduke umkipito nje isono phambi kaNkulunkulu kumele ushade. Yabona ukuthi masuna engane naye nikela kuJesu impilo yakho khona uzomkhuleka uJesu bese yamnika amandla kulobole ngoba ukipita isono phambi kaNkulunkulu. Amen. Uyohlala wabize umakoti kodwa uyazi bakulobolayo. Ithi maqhubeka iBhayibheli nabesilisa abalalanayo itabani ungumfana kodwa usezintombazana isono phambi kaNkulunkulu ichilo lelo uJesu phela ozokusiza noma igovernment ingakuvumela ukuthi abantu besilisa bashada nebodwa phambi kaNkulunkulu isono asifuni iSodoma neGomora laphutshiswa ngenxa ukuthi abesilisa babelalana bodwa. Noma ngathi naye mina ngizana nje uSathane uthatha impilo yakho. Amen. Noma lesbians khona abanye abayitaba abazalana bona bamasturbate balala ngezandla isono phambi kaNkulunkulu leso udinga uJesu zokukhulula yekho umunye asinawo amandla uJesu kuphela unamandla lesimshumayelayo owasiza nathi wasipha lawo mandla uma sikukhulekela ukhola ukunqoba isono bese uyaphila. Imaqhubeka namasela uyebo uyatshontsha isamasela walindla funa umbuso kaNkulunkulu. Ingakho abantu banamaphathi kangaka ba lesizono bebezenza impela uJesu kuphela uzothethelela nabahayo abahlizono bengafuna ukukhonza uNkulunkulu. Sekani uNkulunkulu ekufuna ekulanda uthi usinise la uwamukela uJesu kodwa awuthandi usekulanda manje usemgwaqeni uhamba udayisa la uhamba khona ungasaya inkonzo ungasaya etendeni ushiyeze nje uhleli nje ngoba uJesu uyakuthanda afuna uyolahla. Uthi nasidakwa abaphuza utshwala ibabalo la abanako lihle funa umbuso kaNkulunkulu kuphela uma bezinikela kuJesu bese yabakhulula. Nasithuka bathuka inhlamba ngoba ingane encane kangathuka inhlamba ingane zingezwe nje sidinga uJesu uzosiza. Ingane zanamuhla zishaya inhlamba eka asibalale ngisho nabazali sidinga uJesu uzoyishaya ingane emzali uzuyibulale idinga uJesu. Ithi iBhayibheli abanako nabaphangi abayikulihla ifa lombuso kaNkulunkulu uthi babedlala abanye kini kepha senahlanzwa senangcweliswa senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu uKristu ngomoya kaNkulunkulu wethu. Lithi iBhayibheli babedlala abanye kithi ngoba sibela shumayela yilo sibamlana sasinjalo bangisidaba bangisithuki bangabalela abazali bangimasturbate bangumfana wenza ubufebe zonke lesizo bezibona esinzazo bengizenza kodwa ngahlanzwa ngalungiswa ngegama likaJesu akangibalelanga izono zami kuphela ngashuleza ngoba ushumela nami la bese uJesu angikholola
nathi sibala lezizono asazi ukuthi siphi izinto senzayo wena kuphela enhlizweni yakho waziyo noNkulunkulu thina sibala izono ezibulala abantu eziletha amabhadi kubantu uthi nanga uJesu uzokusiza sesiyakhuleka uthi lapho na kuMateyu 11 verse 28 bonke abakhathele besinda abese kuzobaphumuza uthi abese kuJesu baphumuza nangu uJesu namhlanje ufuna ukuphumuza uzoma kanjani umuzi wakho mama ungenayo uJesu ngoba uthi uNkulunkulu owakhe umuzi yena ngawakhi owakhayo uwakhela yise nolinda umuzi yana uNkulunkulu engawulindi ulindela yise ndiye kuJesu angene empilweni yakho abathathi bayakuthakatha mawunoJesu uthakatheke ngoba ushumayela la noma umphathi walendawo bekhona abazongizama angithakatheki namandla Nkosi uJesu angithakatheki abangizama bathathu balendawo ngoba ushumayela la bonke abathakathi kule ndawo bayasha ngegama laJesu yaphela amandla bayonke imithi yabo bayonke imithi yasangoma nenyanga yaphupha manje ngegama laJesu sesiyakhuleka namhlanje nangu uJesu phezulu empilo yakho ikhala yakho uyabona uhlele enhluphekweni ukhathele uyasindwa awazi ubona uzokusindisa nangu Jesu yakuthanda akafuni olahla ufuna ukunika ukuphila ube nokukhanya ube nemfuthumalo empilweni yakho nasekhaya lakho akukhulule ezonweni khona ukuzolahla sengiyakhuleka ngiyacela lapho khona usho nomkhuleka emva kwami wamukela uJesu namhlanje uyana zohola ukuthi ukumkhonze kanjani ngoba simela shumayela indaba yesonto isonto limsiza umuntu isonto limngenisa umuntu ekhaya ezulwini kodwa umuntu ongena ekhaya umuntu ohlaze igazi likaJesu yamukela uJesu ngoba isonto ngeke likhulule ezonweni bakhule beyangena esontweni kodwa bagcina seyizono phakathi enkonzweni dinge kuJesu empilweni zabo sesiyakhuleka ngiyacela lapho khona yamukela uJesu namhlanje uzokhulekela bese uJesu yakukhulula bese uJesu yakuphilisa egameni likaJesu ngiyacela lapho khona usho nomkhuleka emva kwami uthi mamukela uJesu empilweni yakho angena kubuse habe seyakukhulula bese yakuphilisa ahambe nawe kulondoloze noJesu onomusa nothando sengiyaqala cela usho nomkhuleka emva kwami uthi Nkosi uJesu namhlanje ngisinikela kuwe ngene enhlizweni yami uba uNkulunkulu wami ngibe ngumntwana wakho ngiyacela Nkosi uJesu ungikhulule emandleni kaSathane ungithule yonke imithwalo ngithwele yesono ngiyacela Nkosi uJesu ungamule uthithe zonke izivumelwano ama-covenant engene kuwe noSathane namadimoni ngiyacela Nkosi uJesu ungenza ngibe libumba esandleni sakho ngibe yilokho okuyintando yakho ngiyabonga egameni lakho Nkosi uJesu amen Jesu Kristu inkosi haleluya uNkulunkulu anibusisa kakhulu enikhulele nomkhuleko ngicela ukunikhulekela ke manje egameni likaJesu babe egameni likaJesu siyakhuleka abantwana bakho bonke abakuvumile namhlanje ngibanikela kuwe Nkosi bathini balondoloze
afihle ufaka amandla akho phezu kwempilo zabo namhlanje ngegama likaJesu ngegama linamandla ngiqasa moya madimoni moya abathakathi phezu kwempilo zabo yayichitha namhlanje yonke imisebenzi ebumnyama zonke izimezi zemkhathini yashisa namhlanje ngegama likaJesu phansi impilo zabo nemndeni yabo uyibiyele impilo ngomlilo ovuthayo phosa umlilo wakho empilweni zabo nasemndenini yabo ngegama likaJesu ngiyawahlakaza yahlulekisa amandla kaSathane awanasabelo empilweni zabo ngiyawashisa ngegama likaJesu ngegama linamandla abagulayo ngiyabakhulekela Jesu baphilise uthumela izwi lakho wamawubo 107 verse 20 uthumela izwi lakho wabaphilisa wabakhulula bathulele baphilise Jesu bakhulule Nkosi eseni zonke ngiyadistroy izifo emzimbeni yabo ngiyabagcoba ngabafutha oyingcwele egameni likaJesu in the mighty name of Jesus Christ. Jesu Kristu Nkosi phezu kwempilo zabo namhlanje ngibanikela kuwe Nkosi in Jesus mighty name we pray. Vula iminyaka bivale uSathane namhlanje bapha impilo zabo ziye phambili Nkosi babe ngabakho Nkosi uSathane ngabe sabatola egameni likaJesu Kristu Inkosi ethu ephilayo kuze phakathi naphakathi amen. Asiyabonga kakhulu amen. uJesu anibusise egameni likaJesu anilondoloze anigcine anyuse namabhizinisi anandisele aniphakamise egameni likaJesu nimkhonze kuJesu njalo nimkhonze noNkulunkulu ophilayo obuyayo masinyane.